Omukasheshekera izoba RDC Harriet Nakamya yabuganaho abashubuza barukushubure monde ebitakura hamwe n'enyanya bwa nyuma yo kweterera enduru omu office. President yasindika kulaba abantu be nga twanyigirizibwa mazo kyogera kati ko wono rukumirwe bafo ja kulozi muwadde buwinga zize ayikire baramira sindikire president kwiza kutumulita abantu abado ku cyaro abankora abanaku abategeka nisika museveni okusindikira RDC omukozi yayongera yagira ngo tibine kushashura obusuru ebirale bikwa mu katale nze mbagambye mabafu kubanga maze ganonyerezako njogere bafu nganji manyi kubanga maze kola kinonyerezako kufya mugenda mwe bafu meka ngazi babujjako meka funamo magoba gammeka maze kola kuzinonyerezako. Omuharo babarukushoroza sente yagira ngo nabo nka kanso nibihaho sente nyingi bokuruda rwaba kibade ne kuruda babatendara kiba kitu weso baba jako sente ate bogenda kukibala mu ngeri wali sente ziza kukola kabaringa kusente baba wali banga no watenda baso wadde yo sente ze ekigenderwa kye naye afuna mu kyafunamu ebintu bya RDC yagamba abikwatagene n'obusuru ahikire ahabokuba nituronda nezo kwera abana isomero zubora ngituguma tusereza abahoza sente zikubahereza zo guhoza nizikora zita district kandi turi district eri enyuma keta kweyongeraho kutemba so atineto tukora ubunanizwa bokubuza wakitinisa RDC kandi tora daily market siringi bisatu tine receipt na wagira to know baseme kwamba ba receipt of course tuyikire gambe kintu ekyo maybe abo buhoza bebemerire bagende besotinge Gasha kwa Chiru Ramadan.